Непогрешливите предвидувања на иднината, пророштвата за судбината и модалитетите како таа доколку е злокобна да се избегне, беа само сегмент од вчерашни. Останува впечатокот дека наспроти сите Клеопатри, фактор Иксови и разноразни гатачи и бајачи, само нашата Елвира успеа да ги прогнозира настаните кои следеа во годината која измина. Еве што предвиде таа во далечниот јануари 2017. Dobro večer na svi što me gledat na televiziji A1, na TV Zvezda se izvinuvam. Ja se bavim so tarot već dugo vreme, na site im gađam i ja mislim se koja karta ja tumačam. I imamo gledač, tako je, ko se javlja? Alo? Od kada se javljate? Od Zaja se. Tako je, za ljubav ili za zdravlje hoćete? Za ljubav da mi kažuvaš. Tako je, za ljubav, tako je. Da, eto, znala sam. Imate krizu u brak. Ženec ste? Jo, ne sam, ne. Ne, tako je, ali sigurno imate partnera. Komplicirano je, 8 godini smo bili u vrska, сега on saka da produži, ja se mislim. Evo, sad ću da vidim uzrok za kriza. Eto, znala sam. Imate problem sa partnera koji je u znak lav. On hoće da je dominantan. Gledač se isključio. Imamo nov. Tako je, ko se javlja? Vrtam od PSK, niko ne me sluša. Ne se lutete, niko ne me sluša, ama zato vi ne slušate nas. Da. Od kada se javljate? Тука, od kancelarija. Sakam da prašam za zdravje. Kašam mnogo. Mnogo radite. Mnogo, a? Ne smete da radite 24/7. Mora da odmorite jedno 4 godina najmanje. 4, a? Vidim neko putovanje. Neko iznenadno putovanje. Iznenadno. Nešto čezneš, neće da se ostvari to što čezneš. Neće, a? Vidim neka nesreća će bude na to putovanje. Ali će pomine to. Da. Će pomine to, a sad vidim od majčina strana Da. neka muška osoba. Bratučet. Ta osoba ti iskorištava. Za zdravje serif. Za zdravlje, tako je. Da pitam, vi meka stolica imate, jel tako? Tvrda. Tako sam i mislila. Tvrda stolica. Tvrda. Ili kako se to zove, zatvor. Mene ta karta mi je izvađena, ali ja sad ću da vam kažem uzrok. Eto, znala sam, imate povećan SJ. Jer vaš imunitet je pao. Od decembra navamo. Od decembra? Moj savjet je da se pazite od neke 3 ženske osobe. Da se pazim, a? Oni vas ne misle dobro. Gledač se isključio. Imamo nov gledač, ko se javlja? Ало, што? Се јавувам од Струмица, сакам да прашам една работа. Звездите како ми се наклонети и дали тумачите сонови? Ото има некој американец ми се јави со маđarski акцент на сон. Ja ne radim sonove. To jedan kolega od Amerika radi. Če vi dadem broj, čega pozovite. Фала многу. Ja radim isključivo tarot i sad ću da vidim sve. Evo. Vidim da ste dosta dugo vreme bili u senka, jedna muška osoba. Da. Vaše vreme dolazi Добро. i odlazi. Odlazi, a? Vi ste jedna jadna osoba. Mnogo ste osoba koja je mnogo bila mučena, stradala. Da. Vidim tu neki kornišoni, neki paprike. Što? No, morate da pazite na jezik. Da držite jezik kroz zube. Da li je gospodin zadovoljan od mene? Ako niste, onda zovite opet. Ako ne, zovite time out.